Niba nawe ukoresha WhatsApp Messenger, ndabizi kano kantu nawe uri kukabona, kano kamenyetso kameze uku nguku. Ino ni setting nshyashya WhatsApp Messenger yongeye muri platform yayo. Wowe rero urimo uraza muri WhatsApp yawe ukabona kano kantu kameze uku k'akaziga, ndi hano kugira ngo usobanurire ibyako. Ni ukuvuga ngo kano kantu ni akantu kagiye gukora ku bantu mukoresha ChatGPT cyangwa mukoresha Google Assistant, nako kagiye kuba gakora nk'ibyo ngibyo. Uzajya uza ugakandeho, nurangiza ukabaza ikibazo cyose ushaka kumenya. Gusa barakubwira ngo ntago bumva Ikinyarwanda, gusa nyine ngo bari kubyigaho, nibaramuka bashyizemo sisiteme y'Ikinyarwanda bazatumenyesha. Hano rero kano kantu ushaka kukabaza ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka. Nkubwira ko nimba udakoresha WhatsApp Messenger, wowe ntago kano kantu uri bukabone. Kari muri WhatsApp Messenger, abakoresha WhatsApp Business ntago karimo. Ushaka kuza wenda nk'urugero kankabaza ngo who is the president of Rwanda, ubundi turebe koko nimba kari budusubize. The president of Rwanda, ubundi ugakanda send nk'ibisanzwe, ugategereza gatoya. Urabona ko barimo typinga, urabona yuko badusubije bakatubwira ngo Paul Kagame is president of Rwanda, a position. Urabona ko baduhaye ibintu bijyanye na president of Rwanda, bakubwira buri kimwe cyose, igihe yagiriye ku buyobozi, buri kimwe cyose hano kiba kirimo. Rero ntuzajye wongera kugira ikibazo cyo kuba wabura assistance cyangwa se ngo ujye gushakira kure muri WhatsApp yawe. Nonaha ubu ngubu ushobora kubikora bigakunda. Nkubwira ngo rero nimba ino video igufashije, nimba ari akantu k'ubwenge umenye, ntugende udakanze subscribe kuri ino channel yacu kugira ngo dukomeze kuyizamura, kugira ngo kandi uzajye ukomeza no kubona izindi video zigiye zitandukanye tugenda uploading. Murakoze, amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao. Wari kumwe na Mr. Ronje, loud and clear.